Sanamukela kwiKhanyisani TV. Igama lami ngumkhulukazi Mulo. Uma umusha kwi-channel sicela usubscribe khona sizokwazi ukuthi sikuphe noma uthola amavidiyo isikhathi sakhiqiza. Nganzethono namhlanje ukhuluma ngomoya ostubborn ngale ndlela noma othanda ukuzenzela ngale ndlela. Ngizokhuluma ngabalozi ngoba i-information yabo ayikho. One, ngikhuluma ngabalozi bemvelo, angikhulumi ngabalozi begubhu la khona uhamba ethuneni ufike uthenga isipoki usitshele sasingena esigubhini ubeka inyama lapha kusuka iy'ntuthwane phakathi esidumbini kusona zinyuweze phezulu ethuneni zihlale phezulu leyo nyama mase uyafika uyithathe leyo nyama uyifake esigubhini ngoba sekukhona ubuqu noma iziqu zaloyo muntu wena usuyoshaya umhlahlo ngakho. Sebayafika abantu bezobhula sebekhuluma nesigubhu usuthi umlozi. Cha, isipoki leso, umlozi okwakhiwa. Angazi ukuthi usuthi umlozi wakhiwa kanjani uthathe umuntu abantu esethuneni. Angangazi lokuhlangana kanjani nokulapha, kodwa angingali nabantu bako-YouTube abafundisa ababasebenzisayo, kodwa angikhulumi ngaloyo. Ngikhuluma ngabalozi mina bemvelo abazifikelayo abazihambele ngesikhathi ekuthanda bona. Labalozi laba banalo igobongo labo abalidlayo. Musa ukudla iy'ndiki indawo inono mase usawazi indaba ngabe ngabhobokanga ngabalozi. Idla ukudla okuqondene noma ukuphethe khona uzokwazi ubhoboke kahle, kodwa ekudleni igobongo labo wazi usuke ubavusa lapho usubanika insipho yabo usukubanika ukudla, kodwa abalozi bayawuthatha u-10 years u-15 years ukuba babhoboke. Ulokhu uzwa iy'mpembe nje ey'ndlebeni. Leyo 10 years to 15 years from the time uzalwa bayazenzela bona ngoba bayithongo lamanzi. Abanye bathi bayithongo lentaba ngoba vele amakhehla ayelusa, amanye ayamabutho ayehla ahambe ngasemfuleni. Abalozi ithongo elikhulu lilwa ngale ndlela eyisimangaliso and liyadonsa aligeji ngoba isikhathi esiningi indaba lilanda olwandle nje binjalo la kuhlala khona amathongo. Kodwa-ke ithongo kufanele wazi uma udla, kuzofanele ulilinde ube patient. Umuntu omdala uyazi ingane kufanele ayinike nini ukudla, ngeke ikunike bakunike noma ngeke bakhulume ukuthi ubezwe, bazibhobokela bona. Ngeke ubakhulume ukuthi ubezwe uma bengafuni. Igobongo liyabalekelela ukubenze lokho. Nikhumbule ukuthi kwesinye isikhathi le mimoya kufanele niyanilinde yona, hhayi ukuthi niyaniphoqa ukuthi okay namhlanje uJulayi ngizokwenza lokhu naloku naloku by December ngifuna sengila. Abantu abadala laba, abantu baningana. Into ebuyishaya sifuna ukulinda. Sekujika imimoya, sekujika inhliziyo usuyadlinza uthathe even longer ngoba wena ufila sengathi kufanele bakhulume ngesikhathi esifuna wena ngoba usubaphayelile isithebo banika imithi yabo. Uyazi ukuthi isikhathi singana abasilindile kade ungakazali umakho nobabakho besashelana bafanele bahlangane bambathe kuhlale wena esiswini u9 months ukhule uze ube mngaka uze uthole imali. Asifundeni ukulinda imimoya eyasikhetha thina singazange siyikhethe ukuthi silekelele. Uma sudla amagobongo futhi uthi ulinde ubheke ukuthi imaphi ongakawatholi. Musa ukuthi unendawo kodwa ugcine ukudla iy'ndawo laphezulu awutholanga lamanzi. Bheka phela ukuthi fanele uliparole yini. Iy'ndawo alikaze lisebenzise imbuzi, lisebenzisa inkukhu enenyawo eziwu-2, kodwa bangafika ogogo kwena begqoke iy'njeti iy'ngubo zamandawo befake iy'phandle bathi sidinga lokhu. Bachaza ukuthi abahambi bodwa bahamba namakhehla engenzeka kungaba ukugedla noma ngaba abalozi noma ngabe isinguni. Udinga usizo ngemimoya 081 380 4198. Makhosi amakhulu.